N'akaga gakomeye cyane bikaba ibibazo byongeye kugwira abarwanyi mu mutwe wa M23 mu gitondo cyo kuri iki cyumweru kugeza iki gicamunsi. Harimo kumvikana kurasana gukomeye cyane, harimo kumvikana guturika kw'imbunda ziremereye, mu gihe abandi bateraniye ku nsengero, mu gihe abandi barimo gusenga ku butaka bwa Kongo. Imiborogo n'agahinda nibyo byonyine birimo kumvikana ku barwanyi umutwe wa M23 Wazalendo ndetse n'abaturage, kuko iki gitondo cyo kuri iki cyumweru itariki 11 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2025 havuzwe imirwano ikomeye cyane, havuzwe kurasana kudasanzwe ni hagati ya FARDC M23. Amakuru arimo arashyirwa ahagaragara n'ibinyamakuru bitandukanye nuko magingo ayangaya intwaro karabutaka, imbunda rukokoma zongeye kumvikana muri ibi bice, dore ko ari imirwano ihumvikanye nyuma yuko ingabo z'u Burundi zamaze gushyirwa muri uyu mujyi, zimaze umunsi zitangaje ko zishe abarwanyi 100 bo mu mutwe wa FNL wanze kufatanya n'u Burundi kurwanya umutwe wa M23. None ubu ngubu abarundi Wazalendo, FARDC, FDLR barimo baratimbagurana n'abarwanyi umutwe wa M23. Ivumbi ririmo gutumuka, amasasu arimo kumvikana, imirwano yazindutse yumvikana, aho kimwe cya kabiri cy'abaturage batuye ku musozi wa Katoga bamaze kuhava, barimo kwerekeza ku musozi wa Rugezi umaze iminsi wigaruriwe n'inyeshyamba z'umutwe wa Twirwaneho urangajwe imbere na Colonel Makanika wamaze guhitanwa n'abarwanyi ba FDLR. Amakuru azindutse ashyirwa ahagaragara nuko ingabo za Kongo FARDC, FDLR, Wazalendo bagabye igitero gikomeye cyane mu rwego rwo gusubiza inyuma aba barwanyi ba M23, dore ko ari imirwano ibaye mu gihe mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ho haramukiye umukwabu karabutaka, aho abarwanyi ba M23 bari bongeye gukora mu mabandi yose ashinjwa kugira uruhare mu kuzengereza abaturage no kubambura ibyabo, by'umwihariko ibyakorwaga n'amabandi yiganjemo abo mu mutwe wa FDLR. Amakuru aturuka anga mu mujyi wa Goma mu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru nuko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yamaze no gutsembera uwitwa Joseph Kabila wari urimo arashakisha inzira imukura muri Eswatini imuzana no mu mujyi wa Goma. Amakuru aravuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, inshuti ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi, yanze kumugambanira ngihe inzira Joseph Kabila urimo uraza muri uyu mujyi wa Goma. Hashize iminsi hari amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara yuko Joseph Kabila yaba yaramaze kuza hano mu mujyi wa Goma muri uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Nyamara aya makuru siyo, kuko magingo ayangaya Joseph Kabila arimo arashakisha inzira zose yakoresha kugira ngo aze muri uyu mujyi wa Goma, uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru. Ariko Perezida Tshisekedi, amakuru twizeye twamaze kubonera gihamya nuko magingo ayangaya uwitwa Yoweri Kaguta Museveni yamutsembeye, amumenyesha ko nta nzira yamuha imuzana ahangaha mu mujyi wa Goma muri uyu murwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyaruguru ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Perezida Yoweri Kaguta Museveni yavuze ko gutanga inzira byatuma umubano wa diplomasi uri hagati ya Kongo na Uganda usenyuka, dore ko ibi bihugu ari bibiri bisanzwe bifitanye n'imikoranire hagati yo kurimbura umutwe wa ADF usanzwe wica abatari bakeya mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, mu mujyi wa Beni ndetse no muri teritwari ya Rubero. Magingo ayangaya itsemberwa rya Joseph Kabila, amakuru yamaze kumenyekana nuko hagiye gushakishwa iyindi nzira yose yakoresha ngo imugeze hano mu mujyi wa Goma usanzwe ugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Abarwanyi ba M23 bawugezemo muri Mutarama
ubwo barasanaga bidasanzwe n'ingabo za Kongo, SADC, FARDC, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Nyamara nubwo bimeze gutyo, ibiganiro bikomeje gukorwa umunsi ku munsi, amakuru akomeje kugenda ashyirwa ahagaragara. Ubu noneho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko amahanga yamaze kubona ko gufatira u Rwanda ibihano atari wo muti, kuko rudashobora kubyishinga ngo bishyire mu kaga abaturage barwo. Ibihugu birimo Ububiligi, Canada n'ibindi byo ku mugabane w'Uburayi mu ntangiriro z'umwaka byokeje igitutu u Rwanda bigera naho birufatira ibihano rushinjwa gushyigikira umutwe wa M23. Nduhungirehe yavuze ko kuva ibyo bihano byafatirwa u Rwanda rwagaragaje ko bidakwiriye ndetse ko nta musaruro bizatanga, kuko atari inshuro ya mbere bishyizweho. Agira ati, bafashe ibyo bihano kandi twababwiye ko uwo murongo atari mwiza, kuza gufatira u Rwanda ibihano nk'aho u Rwanda ari cyo kibazo, ukumva ari bwo uzakemura ikibazo cy'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Magingo aya ngaya igihugu cy'Ububiligi nicyo cyabimburiye ibindi byose mu gufatira u Rwanda ibihano. Nyamara amakuru yizewe aturuka mu nzego z'umutekano z'u Rwanda ndetse n'iz'Ububiligi, ubu Ububiligi burimo burashakisha inzira zose bwacishamo kugira ngo bwongere bukorane n'u Rwanda, nyuma y'uko u Rwanda rumaze kugaragaza ko rwiteguye guhangana n'icyo ari cyo cyose, ariko rutazasuzugurwa n'abifuza ko umutekano warwo uhungabanywa biturutse ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya kandi ubu noneho u Rwanda na RDC bizafatanya kurinda umupaka. Nduhungirehe yamaze kubitangaza mu biganiro bya Washington. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje ko hashingiwe ku biganiro byabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na RDC bizifatanya kurinda umupaka wabyo. Tariki 25 Mata 2025 u Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bifashishijwemo Amerika. Iki gikorwa cyabereye i Washington muri Amerika. Ni mu kiganiro Mama w'u Rwagasabo TV Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yasobanuye ku ngingo nyamukuru igize amahame ngenderwaho y'umutekano no gukumira ibikorwa by'umutekano, iterabwoba rya FDLR igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, aho Nduhungirehe yagize ati, ingingo ikurikira muri iryo tangazwa ry'amahame ni ijyanye n'umutekano, ari nayo ngingo nyamukuru kubera icyo kibazo kirahari hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi tugomba gukemura iki kibazo, tugomba kugikemura mu nzira izo arizo zose byacamo, tugomba kugikemura. Nduhungirehe atangaje ibingibi nyuma y'ibinyamakuru byinshi byari bikomeje kugaruka kuri iki kibazo, hibazwa ikizakoreshwa kugira ngo iyi ntambara ibe yahagarara.